मणिपुर की तरानिथोई सुबा विधानसभा मिखल अखोई मांग तादुना लेरे मणिपुर यावना भारत की तोान तोानबा राज्य मंगा की मिखल सिगी मतम जनवरी 9 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लाउथोकी मिखल असिगा मरी लेनना हजिक फाउबदा ओरिबा फियोंगी मतांगदा पाउदमजरी अहानबदा जोगेंद्रगी मणिपुर विधानसभा मिखल असिगी मतांगदा करी करी लेरबगे हाबदु तासी किरण सही सिगी जनवरी 9 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लाउथोकीबा मिखल की मतंगी मतुंग इना मणिपुरदा मिखल असि तांकक अनि नायना पांगथोकनी हाइखिबनी अहानबा तांकक की मिखलना फेब्रुवारी 19 अदुगा अनिसुबा तांककना मार्च 3 पांगथोकनी हाइना लेपलंबनी अदुबु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना फेब्रुवारी 10 मणिपुर की मिखल की नुमित असि नौना सेमदोक्तुना अहानबा तांकक की ओइना फेब्रुवारी 19 अदुगा अनिसुबा तांककीना मार्च 5 पांगथोकलगनी हाइना लौथोरखी किरण ममांगदा फेब्रुवारी 19 अहानबा तांककी मिखल की पांगथोकदब नुमित असि नोमाइजिंग नुमित ओय मरमदुना क्रिश्चियन लाइनिंग चटपसिंगना नोमाइजिंग नुमित असि मखोइगिदी लाइनिंगगा मरी लेनना चर्च ता चटली अदुना मिखल की नुमित असि नोमाइजिंग नुमित नतबा अतोपा नुमित अमदा होंदोकपिनबा ईसीआई दा हाइजखिबसु लई हाइजरिबा मसिगे लोइनना चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रन लुचिंगबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कांगबू अमा इम्फाल दा नोमिनी की खोंगचता हंदक लागलंबनी ईसीआई की कांगबू अदुना इम्फाल दा लेरिंगैदा मिखल की मतांगदा मिखल गा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगा कुपना वारी वताई सानरम मतुंग मिखल की मतमसी नौना लेपकपनी तांकक अनि की मिखल की मतम नौना लेपजरबसु ममांग थोखिबा नॉमिनेशन फाइल मतम स्क्रूटिनी की मतम सिंगबा अदुदी अहोंबा अमत लेक्ति हारिबा हंदक पांगथोकदरी मिखल सिगी मतंगदा अतोप पाउदम खरसु किरण थंबिरो यानो फै जोगेन हाइजगे हाय फेब्रुवारी 19 पांगथोकदरीबा अहानबा तांकगासिदा अखोइगी मणिपुर की ओइना विधानसभा केंद्र 19 बोट थादनगनी होय मसी इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट मंगा हाइबदी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर सोरचानपुर अमसुंग कांगपोकपीदनी चुरचानपुर जिला की मनुंगदा नौना सेमखिबा फेरजोल जिलासु कौंसिली इम्फाल ईस्ट विधानसभा केंद्र 10 अदुगा इम्फाल वेस्ट विधानसभा केंद्र 13 बिष्णुपुर अमसुंग चुरचानपुरदना विधानसभा केंद्र 13 अदुगा कांगपोकपीदना विधानसभा केंद्र 3 हाइरिबा केंद्र 19 असिदा अपुनबा पोलिंग स्टेशन 1719 लैरी अदुगा अपुनबा वोटरना 1,19,15,चनिपान-13 मसीगी मनुंगदा नुपी वोटरना 1,03,13,943 हाइरिबा विधानसभा केंद्र 19 असिगी मनुंगदा नुपा वोटरना मसिंग याम केंद्र सी खुंद्राकुम केंद्र खक्तनी केंद्र सिंग असिगी अपुनबा ट्रांसजेंडर वोटरना 1,939 हाइरिबा अहानबा तांककी मिखल चथगदोरिबा केंद्र सिंग असिगी मिरेप सिंगी मतांगदा करी करी लेबगे हाइबदु जोगेन मखाताना मुक्ताकपी किरण अहानबा तांककी नॉमिनेशन फाइल तोइ मतमसी फेब्रुवारी 1 निपाल फाउदा चथकी हाइरिबा मतमसिदा पुन्ना मिरेप 163 ना नॉमिनेशन फाइल तौरकी हारिबा होय नॉमिनेशन फाइल की स्क्रूटिनीना फेब्रुवारी 9 दा चथकीबनी स्क्रूटिनीदा चुराचानपुर जिला की साइकोट विधानसभा दा नॉमिनेशन पेपर अमा रिजेक्ट तौरकी मसीगी मतुंगदा मिरेपचे लौथोखिबगी अरोय मतम फेब्रुवारी 13 फाउबदा लांगथबान विधानसभा केंद्र अमदी कांगपोकपी विधानसभा केंद्रदा मिरेपचे पिसलखिबा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनिना मखोय मखोयगी मिरेपचे सिंग लौथोखि अदुना फेब्रुवारी 19 दा चथगदौरिबा अहानबा तांककी मिखलदा हाइरिबा विधानसभा केंद्र 19 असिदा पुन्ना मिरेप 163 ना मिखल लंबा तौनरगनी मखोयगी मनुंगदा नुपी मिरेप 15 याउरी अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेपना 19 हाइरिबा केंद्र सिंग असिगी मनुंगदा साइकुल अमसुंग साइकोता मिरेप 9 मिखल थेंगनरी मसिगी मतुंगदा खुराई ओइनाम अमसुंग चुराचानपुरदा मिरेप 3 ना मिखल थेंगनरी अदुगा हाइंगांग नंबोल अमसुंग थांगा विधानसभा केंद्र सिंगदा मिरेप अनितमक लंबा तौनरी हाइरिबा मिरेप सिंग असि सरकार पाइरिबा चुंगसिनब सरकार असिगी बीजेपी की मिरेप अमसुंग कांग्रेस पार्टी की मरक्तनी अहानबा तांककी ओइना मिखल थेंगनरिबा मिरेप सिंगी मनुंगदा पनबा याबा खरदी हाइंगांग केंद्रदा मुख्यमंत्री नोंथुमम बिरेन
थोंजू केंद्रदा थोंगाम बिश्वजीत यास्कुल केंद्रदा थोकचोम छत्रबता सगोलबन केंद्रदा आरके इमो सिंगजमई केंद्रदा युमनाम खेमसान अमदी आई हेमोचंद्र लमसांग केंद्रदा सोरोक खाइबम राजेन नंबोल केंद्रदा नामैराकपम लोकेन साइकोट केंद्रदा तेन हाउकिपना चिंबा पनबा याय मखोइद नतना किरण केंद्र सिंह असिदा अतोपा मसक नायरबा मियोय कयानसु मिखल असि थेंगनरी हौजिक अहानबा तांककी मिखल गी भोट खोमगी थबकसु कंखनरखरे हारिबा बीजेपी की ओइना दोल की लुचिंगबा राजनाथ सिंह किरण रिजिजू आरके रंजन यावना केंद्र सिंह असिदा भोट की कैंपेन चथग्रे अहानबा तांककी ओइना मिखल थेंगनगदौरिबा मिरेप सिंगी मतांगददी खांगले किरण अनिसुबा तांककी मिखल सिंगी मतांगदा किरण खितंग हाइबियो फरी जोगेन अनिसुबा तांककी मतंग से आई खरामुक पंजगे अनिसुबा तांककी मिखल से विधानसभा केंद्र कुनिथोय की ओइना मार्च 5 दा पांगथोकदबनी हाइरिबा केंद्र सिंह से इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट तरुक हाइबदी थौबाल जिरीबाम चांदेल उख्रुल सेनापति अमसुंग तमेंगलोंगदा लैबनी होय थौबाल जिला दगी नौना सेंबा कक्सिंग जिला तमेंगलोंग जिला दगी नौना सेंबा नोने जिला उख्रुल जिला दगी नौना सेंबा कामजोंग जिला अमसुंग चांदेल जिला दगी नौना सेंबा टेंगनोपल जिला हाइरिबा नौना सेंबा जिला सिंह असि पुनसिंदुना होय इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट तरुक असि सेमनी केंद्र कुनिथोय असिगी अपुनबा भोटर असिना लाख 9,13,9,915 मसिदा नुपी भोटर लाख 4,15,915 यावरी ट्रांसजेंडर भोटर ना 35 खक्तनी केंद्र कुनिथोय असिगी मनुंगदा नुपा भोटर ना मसिंग याम्बा केंद्र सि जिरीबाम अदुगा तादुबी केंद्र अनिसि खक्तनी अतै दि नुपी भोटर सिंग मसिंग हेली हाइरिबा केंद्र कुनिथोय असिदा पुन्ना पोलिंग स्टेशन 1,994 लैरी जोगेन हाइरिबा अनिसुबा तांककी मिरेपचे पिसनबगी मतमसे फेब्रुवारी 3 दगी 13 फाउबा ओइखिबनी पुन्ना मिरेप 13 ना मिरेपचे पिसलखी मिरेपचे सिंग स्क्रूटिनी फेब्रुवारी 13 दा सथबनी अदुबु चांदल केंद्रगी ओइना येनब खरा लैबदगी स्क्रूटिनी यैथोक्तुना ngarang pangthoklaga loisinkhibani scrutiny da khangabo kendra gi independent mirep ama aduga chandel gi national people's party gi mirep ama gi mirep se reject tawki aduna ni suba tangka ki oina candidate si marputra mari gi mirep se yaki hoy adubu ngarang si chandel vidhan sabha kendra gi independent mirep tongchin willingson na mahaki mirep se lokthokra hoy mikhal thengnararoi haikre mahakna ni suba tangka ki oina mirep se lokthokpa khwaidigi ahanba mirep oire aduna hojik mirep marputra humdoi gi mirep se lairi tangkak asigi oina mirep se lokthokpa gi aroi matamasi ngasi February 13 sini hoy maramaduna ngasi numidang waram phawbuda kana kana na mirep se lokthokpa natraga lokthokta ba haibadu khanglagani aduna jogen hayeng phawbuda ani suba tangkak asida mirep kayana amadi kana kana na mikhal thengnaragani haibasisu chapchana khanglabu yayena khali atopa mikhal asiga mari lainana kitang nungaiba paw mayamna khangmadaga nungaigadaba lairagadi jogena kharamu share tobi Kiran lagliba tarani thui suba Manipur Vidhan Sabha mikhal asida akhoi khwaidagi voter masing hanthana leba polling station asi tipai muk Vidhan Sabha kendra da lei Vidhan Sabha asigi manung chanba phaibok munte polling station asi subnatangi voter yankhai damak leba adungba polling station ni hoi phaibok munte khulasi mar jati na khundaba aduga ngamkhai paring da leba khulamani masi Imphal dagi kilometer 450 rom hena lapa jaga da leba mafamni adubu hariba polling station asida mikhal mapum phana chathanana ba rajyagi CEO office na thorang chapchana locally atopa mana khwaidagi voter masing yamba polling station asina Saikot Vidhan Sabha Kendra da leba Tuibong headquarter 1 gi DM Bank LP school asina oire masida punna voter lising ama chahum yankhai tare na vote thada nagadori hoi Churachandpur Vidhan Sabha asi nupi voter masing yamna leba Manipur gi Vidhan Sabha Kendra oiri hoi Kendra asida punna voter lising humphumanga chama marphumari lebagi manungda nupi voter na lising kunthraga mari chamaga tara tare ne nupa voter na lising kumapan samapan humputara nipan ne amaromda voter da nupa amadi nupi gi ratio yengnabda hai tare ko Kiran hoi nupi na khwaidagi wangba kendra si ekhoi gi Imphal West jila gi manung chana leba singjamai kendra si ni masida nupi voter masingna lising tara mathoi chani kunthra ni aduga nupa voter na lising mapan chahum yakhai mathoi ni
Hoi. Kiran transgender voter khwaidagi masing yamba kendra sina khurai kendra na oire masi Imphal East jila ge manung chana leba kendra amani masida transgender voter taramapal leiri Hoi. aina khara pankhiwa sina taba atopa paudamgadi kiranda lebibra Haijage yani jogen aingonda makhatana ai lejaba paukra sum tamjage hanaki Manipur Vidhan Sabha mikhal asi niyam chumnamadi santi leina pangthokna bohana bada mikhal gi official singna tongan ma thorang kaya paikhatli ahoy Imphal West jila gi oina mikhal mathau tawgadaba polling personnel sing mathau tafom singda chatnanaba sindok sinjin tawbada handaki oina loudspeaker natraga public announcement system sizinararoi haikre ahoy aduna district election officer Imphal West na silent dispersion system chatnaragani hairi aduna polling personnel sing mikhal gi damak lamthaba matamda tongan machugi t-shirt sing litlagani hairi ahoy makhoi na litliba furit ki machu sing adugi matung inna polling personnel amana karamba kendrada mikhal gi mathau tawgani haibadu khanglagani jogen masi yamna puning thogani ngai oiba khongthang ni hajaningi jam chumi atopa amana Indian National Congress ki oina Manipur gi mikhal asigi star campaigner singi ming lauthokre hoy makhoi dugi manungda INC gi president Sonia Gandhi aduga MP Rahul Gandhi yauri Manipur gi mikhal ga mari leinana All India Congress Committee ki General Secretary Priyanka Gandhi Bhadranasu video conferencing ki kuthang ngarang Manipur gi election campaign tawki ahoy atopa amana Imphal West jila gi apunba Vidhan Sabha Kendra taramdoi gi mirep oiriba singi manungda akhoi gi mirep kunmari di ahan boina mikhal si thengnabani apunba mirep yankhai mangana hairiba kendra singa sida mikhal thengnari jila asigi khwaidi gi sahi yamlaba mirep asi langthaban kendra gi okram joina oiri loiselakpasida jogen akhoi gi taranithoi suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal si kuiselaktre aduga handaki mikhal asida miyamna vote piduna ka khiba akhoi mihut chingduna akhoi lengak shasan chalairakkadori bani aduga akhoi state asigi tungi laibak lepkadori bani amaramuduna jogena loisilakpada voter singda specially Manipur gi miyamda kari haibiningbagadi lai tentakna khar thambi Kiran yam nungaijai ganatantra chatpalaiba amada akhoi apamba mihut akhoi afawa mihut khanba akhoi mikhal asi yamna maruiba ganatantra gi yanglin charu amani hainingi aduna akhoi lamdam sigi Manipur gi miyamna lakatoriba tarani thoirak suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhalda tholagiba mirep sing asi chapchana akhoi miyam gi mohut chinduna yaifa tharang paikhalakadaba miyam gi wa tagadaba amadi rajya sibu chakhatpa maikaida tangdu leitaba maikaida purokpa ngamgadaba mirepadu khanbagi tangai phataba lei haibdo ai haijaningi aduna lakatoriba tarani thoirak suba Manipur Vidhan Sabha asida voter amana mahaki vote asi chahi manga gi oina kanaguma mirep amata pigidoribni haijariba aduna masi mikhal asida akhoi achumba afaba mirep du khanbiraga tungi rajya sigi yaifanaba thabak thorum kaya paikhatpa ngamgadaba amadi punamapki afaba purokadaba miyo eduda akhoi mihut ohenji haiba wahumdo Kiran thamjaningi hoi yamna chumi jogena takpiribasi akhoi mikhal gi matamda vote si afapata khangdana pisaluragadi akhoi na khankhiba mihut chingduna hayeng matik chaba afaba mihut oramdragadi makhoi na lebak ngalak matamda akhoi gi sakut khongthangda thinthagani adugi mathakta akhoi gi rajya si mimanaba rajya ma oiba ngamdana adamuk sothaduna leigani haibasi akhoi gi miyamna soidana bhab tabigani haibasi thajabaga loinana loiselakpada miyamna handaki mikhal asi yamna tangna sahi manga leiraga pangthokpo oibanina akhoi gi damakta hena phaba afaba mirep khannana bohona bada maman yamlaba ganatantra gi hak ase sinaba matamda yamna munna khallaga sinabiyo haibasi mathamjaningi aduga kanagumba voter singna akhoi gi mirep singsi pamba yaudabadagini khangde makoina achinba leibadagini khangde vote thadadaba yauragadi madu akhoi gi oina chobo mangjaba amani haijariba dona maram warakanda miyamna isagi vote thadabagi haksimadi numisida munna khallaga mafum chana sinabiyu haibase aigi maikedige su thamjage Kiran yam nuaire ngasigi oinadi tarani thoirak suba Manipur Vidhan Sabha mikhal gi paudamasi matamgi akangnaba leibana matang asida loisinjaba tare matung darakpada anauba mikhal gi paudamga loinana laglasi tabiriba singbu thagachari mikhalda adongi chap chaba hak adu sinaduna afaba apama mihut thagatpinaba Akashvani Imphal gi pau kambuna haijari tabiriba singbu nolongna khurumjari